Ki nong shong dia dukan bam, ki baju penbiang bam ke office, u deputy commissioner ke district di boy, ha ka arpun trek uleber ar hajar pusau, relit tur ke office u deputy commissioner bandawai la kahok, hadian bakila sya pendu no ban yo dia marbam ke por barang yat ki election ke lok sabha ke ban selongshan ha ke jela meglaya. Yakni kekenuhun ki nong dia dukan bam la senran langru dagi nong elam ke Ribhoy Youth Welfare Organization. Bala kerja ni kejing dawa bagi nong dia dukan bam ki baju penbiang bam mentar ki posnem ka badan ki election MLA MDC ne wat ki election MP nrei mata kesnem kini ki nong shong dukan bam ki badan kumbakat laingut ki babon ki badi ki long kemie kila sya pendu no ban yo bo dukan bam ha ki election MP bat la keno be ka kam penbiang bam la ai pen ban chuwe bre ubam de ukhasi ubana kenong ba shilong Hashwa begini kinong shong dukan dia marbam kini kendo yo deputy commissioner Arpit Upadhyay kilalet ru banjurep ya ka circuit house ha ka bala ai jaka kerpang ya ka kenhuan jong nu breu bom de ukhasi ban penlong kum ke jaka syat ban penbiang bam kinong tre election ha ka bala kendo ru bala penlong penman ya ka jaka sarkar kum ke jaka shimet ban syat bam ha kene ke election daga bab nyo eru wa ka boarding electric ka bat ki marbam ru kimlong satya ki babet ban ai bam kinong tre election Habakran beginong thok kubor kini kilong keme ki beginong shong dukan bam kilakan thok tenge aga jingle donbor u deputy commissioner daga bapendu ka hok kinong shong dukan bam banbu dukan bam ki election MP ar hajar ar pusau Kilituru bahaka sengi bathap ka tanda ban yo shong dukan bam hagane ki election ki dan kumbakat laingut ki bala thap bat ki baju shong dukan manlak election ki posnam ki dai baro na ka district Ribhoy Karbau ni ubrio ubam de ukhasi syamadan kerteng setia mereka belengo kolong komno bu ni ubrio yo apat ekakam ban penbiang bam hakan ki election ke bamenta Kili tho syo ba ha bagi bo dukan bam jeki ki ju penbiang lupa ya ke GST bat ki jule ru kitas baper na ke benta ka kakya bat ki dabatha ru bagi dai ban penbit penbiang ya ke bam bakan long ke bakuat bat ke babot ya ki kendon jaka food and safety Kilapan pauru bagi melak bantiang ya kejeng ai daw jong deputy commissioner bala ai ka tanda syaunu ubriau ubam de ukhasi ubam de ru nakani ka district tang namar ka dor bu utre banshim Kilapan pauru kejeng dawa ka bateng bau deputy commissioner udai ban ai bha alem ginong syong dukan de marbam kum bajulong man nak election bat kila dawa ru bagi de ban siu no yaki ya kejeng siu ka bagi de ban yo ka barang sateng bat padi ban siu rengkat bat kasut Nah kaliang kinong ilam ka RBYWO kilapan pau bakin kershan ya kini kijing dawa jong kini kinong syong dukan bam bagi di banyo ya ka hok jongki. To publish bun batakas ni nakayang dungi kiba hijuk supply bam haman na ki election batakas ni kim banse ban wani tendu UDC namar ngelawan hakasi coding ru iklem la bani tendu tingila submit ya ka jing thor usai kabala penlengo egi kalong ba undon weiru bayo nangi ki bathap tandar nang ne na Ribhoy district henry yo ki banabar ke district kenalo nang tar ngilawan banya kedu mentai og bahana uta ubat hep ubayo udai uba aya kan rit kabaritam te ula ongru baka government kala approve ya tarit dari aspak sanpo te henry min syam sinem ru mangi in paidin mo ya kabamen syam sinem ru karit ka baay ban supply ka di ars pa tengkah bat haka tu karit ka baay mencam senem haka tendar bat kumjur haka appropriate mencam don yok tau GST dan uno tax bengi haban siu te henry mentap di kilsa submit ingi ka bill badiban ai bat GST bat balong ars pa tengkah henry mentau senem badi ars pa topo hana tau ba supply mentah te kalong ke iga bas mulungo kay mamangi ki try district nang nemo lada jital inda hot yang ni hakas ni bapli tendar pe karit kadiban lo ka bangila ban ay phi kadi ka ni pila ni ban supply hari kum kataru kam dan irum dan hari ni shutip kensan ba la ay sya tangya uwe breu na shlong te kalong ka bas musi kay kam tam ni gini ikan tindu ki basyong hang ni ki bala im ki ba ay ja ay shy ki hang ni office man kasngi ki ba serve ki te Henry yakini ro akan tight lut te kalong ke ka ba ben kenya ni ki berujung ke distrik tang itai kaliang jengi kinong song dukan hakalas election MLA ke beladep kalong ba ni kwa ba kapisa jengi ni di banyo no mentahi ndai suban pen slam namar ba ki babud ki perlo jengi ki babud dukan nang di kesim dakaram kasya
ten re in shali gila di bediman baki hap ban singi wat iki interest ru namar ngi la ya ap si ap ban tala long sistem tam kimle i tengah trai nakaliang jungingin hap ban perkhat ta ko wipat kelinti aga tu ko por bangi thap iswa bangi thap ya tu ka tandar ki lak phat thap bangi tu ka tandar ki ong pat igi hna ba ngide ban le lut ki tes baro na du ki khmat na du ki skor na du ka rendang na du ka sentor baro ki fat le ingi ka tes ki ong hna bangi hap ban sim ki tes ki baro te ki taro baro kha ngila lap miek sngi ngila pulut por ngila le ki hospital ngila de le lut ki tu ki tes ki baro agila khap ki tu ka tandar nga sop miet ki tu baro andre aka sngi bagi plate ta ka tandar pat de ngi ka tandar pat ngim sim la yo weiru ingi nang ne pensiong ya kedukan ni ngila wan hang tepok circuit house ngila siam bahang tepok circuit house kat bahaka por bagi ki ai order ingi ka ja ka sha bagi syat kim sha ingi ban sok ki plastik ki ong baka ja ka de melong ka ba kluit bat ki de ban khap bet ni ki ban ai ki ndrei kat ba menta pat de ngila lek ni siam hang tepok circuit house ki dok plastik sudah ki motor plastik sudah ki car plastik sudah hang tem tai ki pendon kam yangi watang ko umro ban ai umbilor kim sha ki ong hana ba ka kalong ko bang khuit han rekat ba mentah hang ti ki pendon kam de ki umbilor sudah ngipet ngila lap hang te ki pendon kam de ki car plastik sudah ida yo i da ka khmat ade ngila wan saki mentah baro ngi kinok sang dukan ngila wan pet hang te ngila ba de ki car plastik sudah baro han rekat ba yangi pa sha ban pendon kam ka car plastik halor kata ka doru ingi la ai ka barit tang arspa tengkang ni sef iki hap kit sna bat jak tukan bat adang sedang rei balai hang tei bat dei udah khar da ai daga state house bakin syong bakin pia bakin shet kat bayangi hap shet sikinala hap sna hap pen khoi iki caka bakin shet bat pen biang ya kabam na mata jongki baki ong baki de pidem long ki bakoi balong hygienic mentah hang tei ya kat bahang tei bat de mentangi pe iwan pe kar kom shet hai kalong hygienic barok kita gidok ikop kita gidok plastik sudah kita rasu sop du tha ki pedam da ka hang tei mentah wat iki motor ki choro barok ki chor ki bla pensak du tha sudah barok hang tei ki shet kumbagi ru ki ngis dap da kajing lengo ngi kinong syong di si office kantin nila ai bam de ki baro de kisnem mang ni haka por baki don ki bil ru ngi yasha wat haki por ko bit ngi la yasha mentan dala de kata kasin kadai ke panengkong ka ba yangi ki kantin ki kentaj ba kinom ai ta ka bam ndai man barabor ka ba sedang yangi ka bakut yangi kat ka baduna yangi siteng dit siteng yong ki ordar sya ki ordar bam nangi ndai mentapat de yangi ki kentaj ki klem syam khat hi yangi bakin ya keren ya tak kador bangin lak plit tak tendar jong pi kala he kador pila ne em ban ai bam ha ka de ka bang ibu mangi ngilingim ju wadaki ai tang kador sispa tingkangi ki banakan tin ni aksep ni ai kat ya ka bangila tolangim lak ban pen kedang ya ki kat bayala di tinggi hab hi ban yo nong kanu kanu kakam ka bangi trei ngide ban yo sejing yo nong tengin dalaya lek ya ka lanjong kan ka bil ka ba barok sisnem mentaro ujubat yang nakawai kata yo uon sak de kawai kata yo nakawai kata yo so kawai ka banai ndala lek uon kapisa kalarung hapo akang jonga tengen sa ndala san utau si ngan sa ayafi ndala lek kata ka banai ru lapoi ke usnem ru mentapan ban kendit upan kada ka GST nalor haki tu ki port hep tandar ya ka GST uklem pan ni tingila ai bet kabam kat kum bakan biang ya tu kador jong ka aspa bat ka jing yo nong ka jongi ndai mentai ya ka GST ru ulaot nalor kata pur ka pisa usem air adin mengilai syong bu bisi mentan itu nilai keren ke katau ke ba pelong ya pi ba pim simla alot yangi kat lai teli kidukan si bala bu e ka tendar la penbiang kat kum ka jindong kam kum ong gini gilong kume nadu ka sertifikat na ka doktor mo di benyo ka sertifikat dan penbik dan penbiang ndai tang katakas ka sertifikat ru ka don ko we namar kini gi nongsong dukan di julek ya ka training bagi juai na kaliang ka department ka health bagi yo ka sertifikat ya ka tu ka sertifikat ukila ban submit basulung ko kolong ba ulu disi apa ngili ya keren ke ka daw ba pimla ban alot kini ki beri uang ba nga alot ya ka dor ka baritam bawan nasional. Tinggi ongi ni sulungo apa ngi don hang ni macam senem apa ni kot ekaret aspa sanho ya karet teuse tipim semla alot ketika lowes rit ketika aspa sanho ndri kot lang yangi dipendek pat ya karet tiong pila ne am aspa nengkate baru hot kini ginong song dukan khatui teli macam senem yong ngila te baru hot yo ban supply macam senem nak banta ya kan ke election MLA refusi mentapat sim lale ndai tilale don bor marwe udisi uang baik ngangale hi marwe la pan pau mene uang ngakade ka bor ka junga ngale marwe tingi la pan snow yu meneng yong ba haka singi ke bathep ya kan ke tendar hadu lai beji lai la tam sim ladon ka kerteng jong tau ba push na selo beri wana bar mo na ka district are ke ba ni sulungo kumno kami ini kerteng te uhi ru uang kadon ke na lendet
Ukren ya katakan dia kemun uru udon mentah hangta keberadaan KK selender bat kaladon ke well plan swa ban khot ya kani tandar bat ke basusi kalong balipat baki khot ya kani ka tandar beli kibu ya kani ka tandar apa pila susu ban ai ki beri kaladon ke setting bapinia yo KK balipat ki khot penjenjar nomor ni bar khot ni haban penbiang ki khot kisla la ai ki khot kisla ki ke jengdu nong ke bakra wong taro aban penbit ki biang aban penbit ki khot kisla bar khot rek sulungo pat nu disi ukuran kelain ba ukuran kelain ba wong ba unong sok sinong pokrin dia bar khot ula ban yo thet beli kren ya karai wong ni ong ni kren ya karai kenamar karai tu ka ha ni ke benta ka bakra yang ni apa ke distrik namar kadi kesin ke baningkong kalija po ka riboy distrik bangiyo ye fi ko udisi ubamla ban pek ya kajing lani bamla banirap iki lokal na po ka distrik kajing kisu la banirap bab upat dakran ya kata uang ka sistem hana ka kaya da kuwei mata ikum kita ke ikar kum keren ka jungu ikum ba ka attitude jungu kamdon kanu ka responsible ba unirap yakini ki lokal na po riboy ki ban laban penbiang ya kabang na ka ke election umtang kata karu kum keren jungu kam idon ka mensim ba unno ba unirap namar upen ibe ba kata ka de ka bor ka jungu ka ba ula ban le Nre kat kum ka instruction ka banga pek lengba katugas tendar apa tu kalong it should be hygienic ni ekran nam taka jilong hygienic apa ngiong bangil markini kilong kumi kilawan bangi kendu kilawan pek yang tege jakang te kam syam long kumta nre uni bisi nya kham kran shi pangki plastik this time nre ha po ka tendar pak kadon ka jingko kumta ba pimla subat penungkam plastik kalong kumba kadi belum should be very clean kalong hygienic kumbal ni bar khoi ni la pakhat kalong balong macam sam kum to so se kar komwan ni kini mene ki yathu nangit ba kilalita ni kidur mene kilai i te ka tu ka sa pani pa da ba so se kalau boliu disi i kumba bodar e ro kari buhay welfare organization hadin mangila bu peniminin kasni bangin ai ka jingkar siya na menta kini basong dukan kibali ki lokal ki banang ni na po katemri buhay menta kasni lawan banginya kendu yung DC la don rangkat lang batki iyo i ba ka jingkren jong DC sisai kalong ka pamla pan pedian ningkong loong ba kai ka bau la le ule kat kum ka procedures ka lane kata sistem ka bala penyaj menta henry kata ka jingkren ka jong inong syong dukan bagila batay bah kapsni ka batep tendar kila don tang ki lokal ki banang ni ki ba khalangut kita ki numbers ki bala thep henry kata ka tenda ka ba layo pa de yo nong selong te kata ni na kaliang kaseng gimde ban ong ban yabish ni lane ban penrem ya ki doni ka hok ban thep ya kata henry kalong ka ba so phla ken ba khalai teli yo ban banda ki ba umdan ha kata tendar Tengilak keren halo kata kapang ong ban ba kabapoi ha kami ngangasanya kata kajinga keren jongi ong to consider lang yi ba dina po katnya katem ribayu ong wadda mangar ngam dei wanang ni takani kalong siya ka pening bar ka penso ingkong yang yi kiba dana kani katem ribayu ka bayalam ban ya kajanga ka jing so ya per jai benreu